Mama je sigurno spremila hranu u frižider. Luna, ima onog ljutog gumaka od tvoje mame. Nisi Mone, kako bi bilo ljutog gumaka? Nema ga. Ja, Luna, kakva kućerina, Luna, tu živiš. Ovdje živi, Simone. Luna, ti si? Mama! Luna? Luna, kako si? Dobro sam ti. Da? I reci mi, kako je bilo u školi? Dobro, sve je dobro. Da. Da? Joj, mama, bi li mi mogla donijeti moje papuče koje su mi ostale u sobi? Luna, ti si bosa. Ne, da. Da, bosa si. Joj, dobro, jesam. Slušaj, ispričat ću ti. Išla sam pješke i onda se stvorila lokva. I nije mi bila namjera, stala sam u blato i zaprljala tenisice. Čekaj, išla si bosa skroz do nuda? Ne, mama, što ti je? Ne, otkud ti to? Ne. Ovdje sam skinula tenisice da ne uprljam pod. Dobro. Ali, možeš li mi, molim te, donijeti moje papuče, mama? Joj, Luna, idi si sama po njih. Ne. Gle, mama, pod je hladan. I mogu dobiti gripu i onda neću moći u školu, a ti to ne želiš. Kćeri moja, dobro, u redu. Idem, donijet ću ih. Da, mama. Brzo, ajde, tiš se. Idemo. Ajde, Simon. Ne, evo je, dođi, sakri se, tu, ajde. Brzo. Cipele. Što radiš, Luna? Upravo sam pospremila tenisice jer ću se tako sjetiti da ih sutra moram oprati. Dobro. Evo. Tu su, obuj. Hvala, mama. Molim. Da. Znaš, baš mi je danas palo na pamet da nisam dugo jela već nešto slatko. Da? Da. Želiš? Da. Dobro. Molim te. A što želiš? U frižideru ima voća? Da. Onda voće sa šlagom. Sa šlagom? Da, sa šlagom. Soka ima? Naravno da ima. Da, ima još složenca. Joj, stvarno je bio fin. Mama, imaš čili u prahu? Naravno. Dobro, čili u prahu bi bio super. Dobro, čili u prahu. Luna, jesi li dobro? Da, dobro sam. Zatvorila sam vrata jer je ulazilo previše zraka i mogli bi uloviti gripu i razboljiti se.